may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mari Fatima, Christmas tree samot in deliver da iti ayan yo itay. Ah? Aywan, Mari Marta. Gimatangak tapno adamot ar-arti man, di balay may. Pasikat na talaga. Ada ka di ibagbaga, Mari Marta? Ay, kwa, Mare, awan. Awan ti kayat kwa sawan. Ah, kunaklakit din man niya di ibagbaga, Mare. Dapay sa Christmas lights ti ginatang mau, Mare. Wan, planok matlangan nakargaan iti silaw-silaw ti balay kan paraangan may. Tapno mayat mo't abuy-buyaan na, Mare. Umadani ngaminan ti Paskwakat. Apaw, mayat ti napanunot mau, Mari Fatima. Sigurado nga aduntaw ti umapalken ka. Magusto man ti Christmas tree ti kaaruba tayo, Mari Marta. Ah? Mayat abuy-buyaan, Mare. Na. Sigurado ang nangina dayta. Kita kasla jay Christmas tree jay munisipyo, Mare. Manumula ang ti kasta a dekorasyon ngay, Mare. Anya ti ko na, Mari Marta? Manumula ang ti kasta a Christmas tree ngay. Gumatang akto iti dakdakkel ngam ti dayta, Mare. Anya? Ay. Agraman Christmas lights, Mare. Gumatang akto may. Suda laeng aya, ti kabailan na ti gumatang iti kasta. No way! Adakon, Marta bakay. Ay, adtoy ti tsinelas mo, berting lakay. Ay nawaw. Ada ka di masapol mo bakay. Ay, awang mo kidi lakay. Kalat mo, na sweet ka kanyak. Ibagamkit din, no ada masapol mo bakay. Ay, kwa nga main lakay. Diretsuan nak Kasampulak ti kwarta. Nagsweldo kayo kadahin lakay. Uy, manulang matisuldo kita. Nabawasan na adumat ni cash advance ko. Ay, lakay, ikanak man nga ron. Pangusarami ti kwarta daw ata maya. Madalang ti kayat ko agatangon lakay. Anya mananday ta. Basta, jak pa'y ibagbaga ita. Makitam tulatan Itad ko langan ti sweldo kan ka bakit. Si Kanti makamo amang i-budget. Oh, agpasentro kan samet, Mari Marta. Iwan, Mari Susan. Adaman ti mapan ko gatangan. Oh, anya day tangay, Mare. Mapanak gumatang iti Christmas tree. Kan silaw-silaw tapno adamot ar-arte ti balay may, Mare. Ay, imbag ka tada budget mo para iti kakasta abanag, Mare. Ay, syempre, Mare. Kasusweldo lang nilakay ko. Kasusweldo mat nila kay ko. Inbayad mi iti utang mi. Tama pan kuntuman kita anti Christmas tree no sa anak to abisi. Ay, wan, Mari Susan. Umay kan tulat ta ije balay. Takitaem. No, anya ti kapipintasan ti Christmas tree na kada kami kun ni Fatima. Day talang gayam, Mare. Kan nakita ko anti Christmas tree ni Fatima. Taylaang Christmas tree kan silaw-silaw yo. Tijak pa'y nakita, Mare. Ay, mas daw kan tukit di ano makita, Mare. Siguradwa ka may mayat kun mas
Benga ti Christmas tree, may. Ngam ti Christmas tree da jay a Fatima, maray. Ay dawaw, agasem manday ta a dekorasyon ti balayo, Marta anak ko. Anya ti makunayo nanang, mayat ka di matlaang, ah. Na-over-decorate mo. Nasobraan ti design mo, anak ko. Ay, mayat to ti buyan na dayta, no rabi ay nanang. Aldaw pa'y laang ngamin, isuasaan nyo ang makita ti pintas na. Ginatagbo ka di, dagita dekorasyon, anak ko. Wala nang, ay, nakangingina da kita. Ay, dadi, kalata ko man gimat gatang. Ay, sana mabalain nga awan ti dekorasyon ti balay minanang. O, kitain nyo man, nagiti ka aruba, may. Winangam, sayang ti kwarta. Sapay ko nam, anak ang gingina dagita. Okay lang, nanang. Tinapatag. Adamo ti Christmas tree kan silaw-silaw ti paraangan kan balay, may. Anyat na pasamak di ti balay. At dapay Christmas lights na. Anyang iti makunam lakay. Mayat ka di mutlaan. Anyat na pampanunot mon bakit. Ay, syempre, no kabailan, nagiti ka aruba, ay, kabailan tayo mutlakay. Ungaya, ikanak man iti isang aribo bakit. Ay, nawaw. Ay, hawanan ti kwarta talakay. Anya, kasano nga awan, kat kayaw awat ko lang ti sweldo kan ka. Awan nga rudin lakay. Gimatangak ngamin iti Christmas tree kan Christmas lights. No kasta, isugayam tayo kunam apang usaram iti kwarta daw dawatam kanyak. Wan lakay. Anya kalakit dinaya bakit. Okay lang kan kati mabisinan, basta da Christmas tree tayo. Saan tapaya nakagatang iti bagas, ngam inibus mo mo't kaya man ta kakaisuna kwartata. Ay, nawaw. Agasem manday ta a dekorasyon nyo, Mari Marta? Ay, anya nga iti makuna, Mari Fatima. Nabongbong gametan ngam iti dekorasyon may, Maray. Ay, madlaw mo't ngamin, Maray. Nagadupay ti Christmas lights mo, Maray. Agraman po ti papaya, ada Christmas lights na. Saan lang nga day tamaray? Ah, agraman jay puon ti kalamansi ijay likod kat kinarga at matlaan ti Christmas lights. Ay, nawaw. Ang sayang ti kuryente, Maray. Ay, saan, Maray? Okay laang, Maray. Nanay. Kapaya, kangkong mati sinampari bartay. Kat no kasusildo tayo lang. Kapilitan taginastos mat ni bakit ko ti swildok pari runay. Ay nawaw! Ano nang gigastusan na ya paray? Gimatang iti dekorasyon paray. Sildom gayam tinggatang na iti Christmas tree kan Christmas lights at dekorasyon niya paray. Wan, paray, masurunak nga raw. Ta basta ginastos na latan. Saan napaimat ni bagbaga kanyak. Namuak lang ni di naibusan. Ay, at napinta sa Christmas tree yaw, nga mawan mat si dayaw. Nailang araw paray. Makano kayat mo ti sinigang nga bangos paray. Kada balong kaw. Iso nati pagsangwan tatap no ada pamigsam nga trabaho inton madamdama. Eh, narigat ti mabisinan pari bertay. Wan nga ron pari runay. Ang yaman ak unay ano kasta. Naimbag man, ta nakaumay ka, Mari Susan. Ay, takayat mo ang makitak ti dekorasyon niyo, Mare. Mayat mat gayam, Mare. Abak na ti Christmas decoration ti kaaruba yo. Ay, gyaman na ka, Mari. Kunak tumutkin ka. Mas bongga ti gatangag a Christmas decoration, may. Wan nga rod, Mare. Dagiti silaw-silaw ngay, iti igit ti Christmas tree. Anya nga iti makunam, Mari Susan. Mayat ka di mutlaan? Ay, mayat amin, Mare. Awan ti may bagak. Talaga na laing kang agpili no may papaniti ka kastabanan. Agyaman ak unay, Mari Susan.
Aywan gayam. Anya ngay matiplano yung inton umaya Christmas, mare. Ah? Saan may pa yan napagsalitaan converting ti maipapan iti day taabanag, mare? Kitain mi pa ya. No, anya ti umanayan ti nabatbati a kwarta may, Mari Susan. Apay, awan ka din tinabate, mare. Basit laangan, mare. Okay lang. Ta makaay-ayo mo't iti mata ti dekorasyon ang ginatang ko para dito'y balay. Anya nga iti plano yo inton umaya Pasko, Marta anak ko. Apo, day tangarot ti parikot nanang. Tapay, Manulangan ti nabatbati a kwarta mi nang. Awanan ti budget mi. awan gaya man ti budget yo. Nga mapay agim matang kapailang iti kakasta a dekorasyon. Ketam no masilawan mo't ati muging dagiti lumablabas iti paraangan may nanang. Saan mo't nga men, apabunggaan ti bakuna Christmas tree anak ko. Anya nga ita, ada Christmas tree ken Christmas lights yaw. Nga awam makan yaw. Basta, day tamot ti ragragsak ko nanang. Say-sayangam lang ti kwarta nila kay mo anak ko. Makanlata kuman tinangigatangam. Masyanak ka ni Pari Berting Susan bakit? Apay matro nila kay. Awan samat ng tinayma sa sidsidan na. Kasi di namin sangal daw, kangkong tibalon na. Ay nawaw, apay kanumat. Wala ta, ginastos ni bakit na ti kakaiso na sweldo na. Ingatang nga iti bongga a dekorasyon da. Aywan, malagip ko tinakita ka dekorasyon ni Jabalayda. Bongga si ka. Dahil nga road. Bongga ti dekorasyon da. Ngam danda ni awanan makanda. Kasano, inton Christmas. Di awanan ni gatang na iti pagsasangwan da. Day talaang lakay. Kita ang bakit ha? Di mo tultularan ti kas niyang aramit ti kumarim. No, di mo kaya ti mabisinan. Ay, wan, amok daytan lakay. Saan amasapol nga ulit-ulitom nga ibaga? Makitsenda kami kan ni Mari Marta Itaro nila kay. Ay nawaw. Anda nga ta kwartada, bakit? Ang mga noanda na diskitar na alakay. Awan da tamo ka. Kangkong to pa iti balon ni Pari Berting iti manungal daw. Mapanaklat ta iti ayan ti kumarik. Tapno awan ti makunana. O sige, sikat ti makam mo. Inalam ka di ti listahan, magitigataan. Wan lakay. Adan dito'y bag ko. Ay nawaw. Saan ka diyan? Nagtulagan ta nga agpasentro ta ita, Mari Marta? Apay nga, di ka pala nakasagana. Nalipatam samat. Saan mo't, Mari Susan? Apay nga rod adi ka nakapulos ngay, Mare. Sana ko na matuloy, Mare. Apay, may mayat ija sentro a pagmarkitan, iti pagsasangwan inton Pasko, Mare. Nalaklak atila ako da ijay. Hawan mo laangan kwartak, Mare. Anya? Awanan tanaigatang ko itinginginaan a dekorasyon dito'y balay ti kakaiso na asweldo nila kay ikaw. Adamo na babati ngam kurang lapta. Awan pa'y 1,000, Maray. Ha? Kasano nga rudan day tangay? Makaamo di ta na, Maray. Ano sampay lang ti makitsenda siksika. Ta talaga nga awan ti kwarta kaun, Maray. Kalangan talaga tinakitsenda, bakit? Saan anapan ni Mari Marta? Saan anatuloy lakay? Tapay, Awan ka nun kwarta na. kung nagtumit, pihiman mo't ni Mari Marta. Di lang amin gatgatangan na. Di na pinanunot na once a month lang nagsweldo kami kani Pari Berting. Anya nga tano imbitaran tayo ida dito'y balay no Christmas lakay. Mamalilat tamat. Ibagak to ka ni Mari Marta no lumabas ak iti ayanda. Sigurado ang maragsakan day dyan no kwa ha. Iso na lang at ang mga imbitaran mo't ida, nagitidadakal da. Ay, okay lang. Imbitaran tayo latta ida. Tapno awan makunada.
Anya ti masapul mo, nanang? May kayo, mate? Nadamag ko nga minasan ka na kitsyenda. Di awan pagsasangwan niyaw asa nga pamilya inton Christmas. Saan na kayo maamabsog na kita Christmas tree kan Christmas lights? Dahita nga ron ti bidot ko, nanang. Ti kalakaan ko ti ginatang ko a dekorasyon. Tapno nakatipid kami. Agam awanan na ti maaramidan tayo tanalpasan. Umay kayon tulatan ni Jabalay no kwa. Anusan tayo no niya ti adda. Nakababain launay ti kastoy, nanang. Ay di napatag ka nakaadal ka. Ti dekorasyon kat saan apabungkaan anak ko. Sana masapul nga gastos ka iti dakkel para lang iti dekorasyon. No amom asaan mo akabailan. Kanayon ton alaglagi pagday ta apang magbagayo, nanang. Jak man amaw. Nakita klaang ti dekorasyon na Fatima. Gimatangak mo tadagusain. Naimbag kan Fatima tada source of income da ijay. Sika ngay. Wala, nanang. Siya kunti awan trabaho na. Ay di mo saksak kita. Nagiti ibagbagakan ka anak ko. Tapod numay. Agpilis kayo. Tamapan tayo iti ayanda, nanang. Apay ijay. Ijay tayo pa'y laang itaapas kwa. Awa mo ngamin magatang nga pagsasangwan tayo dito'y balay. Nakababain akan ni nanang. Imbis na tayo ti mangimbitar kadakwada kan tatang. Basol ko ngamin lakay. Okay, nabsog ka kadimot lang iti nginginahan na Christmas decoration na ginatang mo. Pagbabawyak daytan, lakay. Napasubo pa yung ti kwarta ang maigatang kumay timakan. Bayam, ilakok to dagita. Bakit? Kanayon mo kumalaglagi pa yun. Asaan at ipabunggahan ti dekorasyon tinapatag. Okay lang, ti simple. Tinapatag. Saan tayo ang magastusan unay? Amumat ang minimum lang ti sweldok. Saan tayo akabalan ti gumatang ti kakasta klase ti dekorasyon? Ay, nawaw! Saan ang masapul nga aggastos ka iti dakkel para iti dekorasyon? Di ka makikompetensya kadagiti kaarubam. No anyaman ti kabailam, sursuruam ti makontento. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.